Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Office jong Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District Mawkyrwat ringkat ka jingatray lang bat ka Office jong Executive Engineer Southwest Khasi Hills Distribution Division MEPDCL hinden kasngi ka atpopratare unaitung kalayo ban Rakhe ya ka Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya arhajar saupunyo hapo hall jong Connectivity Higher Secondary School Mawkyrwat kani ka jing Rakhe ha kani kasngi kalongkom shibanta ban pen iya ka jingjam jong ka jing tray kam katnat boarding nadu usnem arhajar khat lai lengba ki skim ba pher na ka sarkar pedeng na ka banta ban penyo boarding ya baro kinong shongshnong jong kari India khamtam ha ki jakan nong kendong ki bahado menta ki badang bun ki longyeng ki bampat don ya ka boarding Shushu lengba ka sobhagya skim ka sarkar pedeng ka don ya ka thong ban penyo boarding sasya jar sanspa khat art likishnong kabaon sa pendep lengba ka revamp distribution sector scheme hagani kasngi uba karne sosyang MDC kathan ulalong ukongsan haringkat ka jingdan lang ka kongsi kharkongor Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District ba ke Raswai Executive Engineer MEPDCL P Bhattacharya Deputy General Manager Power Grid Shillong ba WBM ADC bat kiwe yang ini kabupaten bagi Rakhe berkasi ketika berikut ke Ujjwal baik Bhavishya power ada 2047 di situ ini segmen bagi Rakhe bantik batang penting ini bagi don ya kali kawalan ya kejusan electricity berborok ki board to decide. Nginong kang electricity, nginong sepuluh ki power ba ay decide ng energy. Lalong kiwi ki power ba pumili ya electricity. Isuwan mo ya perkataan ni kerana fungsi spang decide, spang kejumara ya ka voting po at ng energy. Habang ipan ya ka report ketua report apa India ke Juni ini seterusnya kalau membangunkan 100% kepala kawal dari ke electricity for India kita sedang 10% lunak kebang kepala ban electrified aliran air boarding ya di Bosno dan di Longi sen nese kali itu jom masuk kali dia balamba hawa aja saupunyo kanong dan suku kanu kaji dukun lani kaji do boarding hai kita lani kimile lani kisake tadi kita kaji gua juga sokar dia ba dia nama sokar dia ni kipai ba susnom jukri dia ni gua ba kan dia bandon ka shortage lani kaji tuna ya ke boarding nama disitu ba ka boarding electricity bagi pendekat mana masih kalau orang kawin dari badan kampung macam ini Masyarakat kami hidupkan negara, hidupkan ekonomi, hidupkan negara. Electricity is one of the most necessity in life. How we yui akan dikejuk. Namun, kami akan dikejuk juga teknologi. Kabang minum lah, syubat ini kena buka electricity. Terkadang kesokan dia berkat ban ini, ban Rakhe yang kami kasih. Bagi ajar kat mai sana, te program ki bagi kita ini ke state lembaga NCR department buat di scheme ki bagi yo sebab terbang antara
kita dapat tiba AI tentang penhe ya generation mereka lat ke tentang yo di wa badan sipo dulu begalai jadi tak kita dapat tiba AI jadi contoh terus di longye di belum kan BPL scheme te ya kan ini labor ti bagi dia penolong nak boleh ke alam santarik kalau kau terima naik Julai. Nanti hamalan distrik di Jakarta di Long ini function. Kami West Kasis, Southwest Kasis di Long ni Mawkyrwat, Kuwait di Long Ablang Syaiksi. Di function di Long Kumcoi. Kaya skim kila bagaimana di hajar pun bersama kita mikir ke DDUJJY. Katakan Deep Dial Gram Upayojana something like a TDC Kemal kadang suka IPS Integrated Power Development Scheme. Nanti kita sekali ke scheme yang kesebahagia scheme kebagian sudah beli. Hakiki senam kita super good dan hakiki kenal ada. Hakiki di Jakarta ni sini kantor ni di connection seperti Bharat orang yang dia mau pergi kata kita scheme juga central government electrification to all electrified household kata kita sebagai apa scheme kalau close sebagai kibul yang dia mempandio nak ada yang scheme lah dunia arajar aspa kharway senang nila penduduk yang scheme sekarang aspa kan arsenal. Te itu senang bahkan pelak dan ni sependak bertanya ke scheme ikut ke riba distribution sector scheme. Hal kata ke scheme ni sependak berpendak itu dia bagi pelak ai nado di mesin lan ado terlalat ado di dia ni bagi dia adalah bagi dia nak ada scheme ada at the rate of 2047. Keegan ka jingmod ka Ujjwal Bharat ka mod ka bright India ka ba shine ka ba thaban hangta Ujjwal pat ka day bright future Ujjwal ka day ka bright future Ujjwal Bhavishya ka ktian Sanskrit ka day ka future kalaway jungi bat kumta minta ka sni ba hakani ka program saubhagya ka bedang syudet kumbanyilay osgau ka penlong ba ka jitpu joka ka dei ba man laki longhien kinyo yaka light mo yaka boarding ti kumta yakani ka tayaw ngadu arpusan ngadu laipo la rakhe yaka kumka Mahotsav week ka bamod ka festival ka tamasha jong ka boarding ni sutanat ba hangni hapo Mawkyrwat niyo ban Rakhe yakani ka festival menta ka sni ti dakini ki introduction nga sutanat ba idan ha pedang jungi i ba awareness i MDC jungi i balong ru kum i kong